o yutu nena pe ila yuta number udela national so ende na ikata na rehabilitate now bo isu aweta yes no ilobia sia mwene ndi na kiele lo sienzi tuweke sia community kana sia public that is it penzi ayum ya kuitunga inge kwa mwene ndi sio baruba tuwe mwene ndi na watu nge wasesi asio ondomo bango wa ile mbeni yenzo you conversation yesu nenge waza eleta you kwambewa no eseidie yuto yo governor yikale lake vela ke unekendo keta kita umelune cha umelile cha umeluane nya umelua kuma assembly kwa hiyo suno conversation itono kuendea no ba uje to hostage ikale nondo enengenda ya mwene na chikale na yaiko enengenda mwene ketheka akazi ndai kata then deal then ne chadele lova moimo force yuko tima gozo tima mwene ketheka ni mal mwenzi yes okay so kwa twazi kwangela kani iwangela kani masilanga la mukwenza malikwenzo ithekani si andu kana mu edit account muka wakithe kani kenda mwenzi silanga wa public tana mukegwana silanga ila wazizia silanga ila gavana wabina wekete wenzete yu ane wenzete silanga zioloa uyana na miongo etatu endo si on the way their record is clear see on land either the public private na yasi the what of the public clearly or documentation clear this kana on public land this kendo clear nondo moteo we osu netwa woni yamba ulikaba achievement nene ya serikali ya governor of Nyamaondo ni maki uneba achievement nene ni conversation ila governor wabinya uwetete ni conversation ya elete kuoswa na seriousness actually on a wizo TV ne netwonie muungame wa water resource water resource board aiweta ya vyando boinio regulate wa yeke utoka by the way ni ya very good kedha ni woni yeke ni wona ni wakana solution yake wu ya the no yake wu delight in underground water delight in harvesting service water na isu ni mindola governor wa vinya wikita na gikini kindu kinene tie nesa ko yandi wazisia weas ila ngome bingi yake igumbo sene ila governor konete over 40 now na wazisia impact ya ngome isu nekelea kila mondo no siende ya isu sionde no surface water ko naende yune tuende na conversation ya Sand Dams last week tunaye na mindo organization sita wa utooni